Assalamu alaikum YouTube görүүчүлөр. Rostovдон келген ушул 1 жаштагы тай сатылат экен достор. Эгер кашка 1 жашта экен. Rostovдон келгенде канча болду медерки? 1 жума. Бойун өлчөбүзбү? 1.45 э? 1.45 бою бар экен. 1 жаштай достор. Кандай порода бул? Тракенский. Тракен порода экен. Бир бастырыңчы. Karpan kutu eкен dostlar. Kaşkazı var eкен. Canlar. Adres dostlar Bişkek'te Stepnoy деген айылда турат. Безнойдун жолдун боюнда. Безной. Медерки тайдын мүнөзү кандай курчпу? Мүнөзү өтө курч. Бир кыймылдатып коюнчу, кыймыл аракеттерин көрөйүн. Bazın kaça deyiz bunun? Bazı cengil 135 mi? 135 mi? Kemi olu? 135 mi kemi var? Ne canı var. Na dostlar, taydın bolu şul ken. Adres ayttık. Gelip de görsünür bolu. Taydın bazı aytıldı. Dastavkalar бар Kırgızstançı komşu ülkelerde. Barık çaka kılaza dastavka? Çaka dastavka. Barık çaka dastavka var ken.